Good morning, everyone. Iraisa kay mo from Ratamjage. Madudi Narangay ako'y Maitin Pangal Isilinaw sing angang sing youth sing tabal chong batsat pakot pado Ramzan ako'y sakhen tha manung suni aduna ako'y ira sakhen tha sidi yamna luba tanja mani aduda sida ina sat kanu kot kanu ai pangal Isilinaw sing dai thingja bani maduda Maitai Isilinaw da kisu karanta bam kamen mayam yauri kamunen adu siena kamunen natte Horen taban chong pam do horen pangan macha taban chong amen phun chai na ba thola di nang nakoi na dai ta pu ga dra ba amtang hai biro ne aduga itala kan wa sidala kan adu no adu natte tabal chong ba hai ba siga it ka khenai aduna aina ngasai gi thamjani ngi bidi kamune lom da chat kanu kamen do phai to ba sing du su to bi ga no tabal chong ma da pangal yaw ba ya de na koi mai te sin nau kaya na man ma gi post kamen tong na ri ko ai samak hana tabal chong ba yawi tabal chong su yengki madugi matam do hujik natre ba maramdi hujik sing ngarak laite kai gumbai suwa ma da gi adu hura le adu tawiga si tawiga na ma phu dana hat na miyoi kai pusi su loi khra bane ba hujik matam sida hana gi khoi gi nungsi na bagi maitai amadi maitai pangal ani gi nungsi na bagi mari do adu gi do khoi kitang hujik si ke da we chesande means hybrid kharana koi singchep thara ga lay mapal gi koi gi machum RSS gi machum cha ba gum sum ba sing chin ne singchep thara ga koi gi nungsi na bai pal da thugai ra thammi ba mayang singna koi gi maitei chi chel sing law ba na draga adagi thabal chong boys no ngau boys no party to boys atu do kaim da kai de do koi pangal na to di ya de ha ba sema koi manipur da huju jik lay ri bne ba aduna khwaidagi yena da ba khwaidagi phabase migi mithauda migi mafamda migi culture gi chatnabida aikoi yausaludaba thabal chongba jinu pi ngang myam yawbne maduda kanan su nungai ning oiba pangal lambana natraga kai amar ke dobo migi culture gi migi leiba jati bu nusi jaba maitai bu tha maitai phurupsi bu thajaba adu singduna nungai roiba chakau ba jab chaluso usop chab chaluso karisu adu thingde aikoi ji it chab lao luhong ba chab lao madugi fight to yaro it ai si de tongali it tan pi nu pa pul laga khoi jagoi sa ba leite chong ba leite ada khoi pangan dei ju it talak pa adu do ha do madu yam sa khota ba wangang ni kamne lom de sat kano nai tei chelinaw ge thabal si da din nu pi nu pa mau leisa mem su na yaw ri bne ba aduna aina hanjalan jan su haire mayam na su waro biroi khoi mi gi subagin nat culture gi thauram sida akhoi yobi ga non mi na harak pasim si yaw roi si aduga paisa khaibe gi matang do ma ngamaga piyo force tati kana su lora moina khali nakoi na force lawe harido akhoi su sabli lambi da ma ma adum angamba khara pirammu madu ko mai gi haraw ni madu mai phangani aduda ikoi paisa khaibadi mundram la hawi thabal chom da yahan de na koi gi anga inklak pasing na koi na phawri to koi su phawri noi matam da aduna madu gi do main taw saluno donation haibasidi aigi ngamjaba level da hapa mul patara rakula na da sangma lising kasu lawban nate numit mari mangani do dum tingja kisano adagi amana isi isan singjin so akhoi yausangi thatpa matam da namdara pharaga by force da lobi gano masi mayam ama maitai silinaw de su nungai tab mayam ama yausangi akhoi gi sumena donation to bukhot pasi nungai tab mayam leire ko aduna thabal songi ba thabal silimena akhoi force ta tawraga tawbudu so tobi gano masa gi apamba da donation si hapan biyo habisi I appeal to jai. Thank you everyone.